Ćao svima dragi naši, danas eto krećem sa novom kamerom, još se ne snalazim najbolje sa njom, nadam se da će biti ok. Dobila sam isto od čerke i zeta, koju onu prošlu, koja je otkazala i sad eto, sam na putu sa novom. Znači danas pravimo jedan od nama svima u kući i okolini najomiljeniji recept za brownies ili brownies, kako se kaže. Ja sam u engleskom još gora nego na našem jeziku. Ali eto vi ćete znati kako se kaže tačno brownie ili brownie. Ja uvijek griješim, a ne znam nikad. Znači 240 grama crne čokolade treba otopljene i 200 grama otopljenog putera. To ćemo dodati kod čokolade i dobro sa žicom sjediniti. Onda dodajem 3 kašike šećera, kesica vanilin šećera, dodajem sad 4 jaja sobne temperature, a čokolada i puter mora isto da se umlači, znači ne smije biti vruće. Kad su jaja sjedinjena, onda ide 200 grama brašna i 4 kašike griza. Sad je vrijeme da se uključi rerna na 160 stepeni, gornja i donja temperatura da nam se zagrije. Kad je i to sjedinjeno, onda pripremimo tepsiju sa pek papirom. Ja ovdje imam tepsiju, ovu moju koju često koristim. Ona je 30 sa 22 cm. I sad ja sam isjekla tako da bi pasao ovaj pek papir, a sa strana ostavim duže, zato što volim da izvadim tako taj kolač i onda je lakše za rezati, a vi možete kako hoćete. Znači rerna nam je sad već i zagrijala se dok smo mi ovo sjedinili, sad ide ova masa da se sipa, poravna u tepsiju, onda ćemo staviti da se peče. Kolač nam je gotov, ja sam ga ostavila 27 minuta da se peče zato što volimo, ili da kažem djeca vole tako da bude malo suvlji, znači išla sam čačkalcom i ostalo je suvo. A ko želi da bude malo još, mislim da bude malo gnjetavije, onda ostavite tako 23 do 25 minuta, vidite jednostavno, probate nakon 20 minuta kako izgleda i onda po svom ukusu uradite, ostavite da se još peče ili izvarite ranije. Ovdje sam sad pripremila 80 grama crne čokolade, 60 grama slatke vrhnje koja se koristi za šlag kreme i 20 grama putera. Znači to ću ja utopiti u mikrotalasnoj, a vi možete i na pari kako god da želite. Znači to ću napraviti kao glazuru preko ovog brownija. To se može i bez toga, kako god da vi želite ili više volite. Sad kad sam to otopila, prelit ću jednostavno preko ovog kolača. On je još topao, znači malte ne i vruć, nije se ohladio još. Prelijem preko toga, ostavit ću na sobnoj temperaturi da se ohladi i onda staviti na jedno hladno mjesto. Znači kolač se ostavi dok se stegne čokolada na sobnoj temperaturi. Kod mene je to ostajalo i preko noći. Ostavila sam u špajz, tamo je hladnije. I sad ide samo da obrežem malo ovdje, zato što je čokolada tu se pružila, i onda sa strana izvadim i izrezati štanglice ili kockice kako god ko želi. Eto, naši brownies su gotovi za ručkanje, znači sjeći možete kako god da želite, štanglice ili četvrtaste kockice. Sad moji u kući vole najviše ovako ove štanglice. Dovoljno je slatko zbog crne čokolade, znači uopšte nije potrebno više šećera da bude preslatko. Kao što sam rekla, ako voli malo više gnjetavije, znači pecite kraće vrijeme. Moji vole ovako da je duže pečeno i čvršće su onda, ali topi se. Znači nije uopšte da je to sad nešto tvrdo, nego se topi. Evo da
prelomim jedan, znači eto to su moja djeca baš ljubitelji toga. Nadam se da ćete probati pa da vidite da li se i vama ili vašoj djeci tako dopada. Znači to se zaista topi. Javite mi da li mislite da probate da pravite. Ako budete pravili, pošaljite mi sličice, javite mi utiske, bit će mi jako drago. Te ja ovo najviše volim ovako uz čašu mlijeka. Želimo vam puno zdravlja i veselja i do narednog recepta, ljubimo vas puno.